Hey, mina iza swaka chauke ka YouTube channel swaka chauke TV ne bamandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka YouTube channel swaka chauke TV. Leyi I channel leyikulukumba, I channel leyi na loko u ya ka Mdavula ku fika ku duma yona, u ya Bush ku duma yona, u ya ka Mlamula ku duma yona, u ya ne le Giyani ku duma yona, all over ku duma swaka chauke TV. Hi ndlela yo fanele so ni mtiseli YouTuber la. So nta tsakela ku YouTuber leyiwani hi ti tivisa hi ku no tshemba ku karhi un'wana swi nga endleka mi kuma ku a yi dumangi yo tiviwa hi mina ni ri wexe. Hi mfo hi we man. Hi chauka before ni ti tivisa ni I va ri yini leswi why phala voronga hi katsanga ku TV ya le kwini ku swi endla ku attack ti YouTuber kuloni. Why? So ka Mdavula mhaka ku na soli so u danya u ti vona so u fikini kahle kahle. Wo huma sole mfo. No, u ta ka Mdavula ka Mlamula ku na manyangazi a Giyani ka u nga ku tivisa ku na ndlela ra gate tshama ku so ka Bush u landza mina so why phala voronga hi mini mention no why tsani no nga mention san fan mi mention misava hinkwayo la ku nga na vatsonga ko ne dabane na loko so dabane lava nu nga ri vatsonga avuwani va kona vatsonga mo ni sho ku loko o va na soli la interview so a nga ta vula ka Mdavula wa ku dalela bese no namuntlha hi leswi loko ri ku Jiwani a ta interview namuntlha ne a ta swi vula namuntlha so Jiwani nga ku ni interview masiku ndhaku a ni nga swi vuli leswiya ni swi vula sweswi ku sukela sweswi ku ya mahlweni vula swo why wena interview ya celebrities no so ti tivise mfo nkarhi wa ri kona I me Mhayivava fana wale Bush Backage YouTuber congratulations ku va ku se channel ya wena chauke ku kuma subscriber as olovi ne a ni swi vuli mhaka ku na welani tshama ni swi vula ka video yin'wana chingela yin'wana kambe ni ku yi na mona wabo kuma subscriber yin'we swa tika yin'we vutisa va ri Pfumele Studios va ta ku byela bra a ni ku xisi swa tika ni ku nyika yin'wana YouTuber no na mina khensa ku khensisiwa ka ntirho lowu ni ngele ka wona ndlela yo fana le so namuntlha vatsonga va ka hina namuntlha ni landi mfowethu Mhayivava because una xitori lexi a lava ku xi humesaka kumbe lexi xa ha ri busy wa ha ri busy timhaka ta xitori kambe yini vito ra xitori mfo Mbita ya vovo Mbita ya vovo so namuntlha na ta n'wi vutisela nyana swivutiso swimbirhi swinharhu mayelana na timhaka ta xitori lexiya ku swi fambisa ku yini ku endleka yini so mara before hi nghena kwalano mfo ni vo siku rin'wanyani kahle ni voni kha u apologize aka ni vona ka Mapele the boss ni vona ka apologize ka ku kombe ku khomeliwa so a ni kota ku twisisa ngopfu tani ku a ni ri busy nyana vhiki leriya so a ni koti ku twisisa so a ni ta twisisa ku xana ku nga va ku endlekini a xikarhi ka wena Mapele mi nga miyolwa kumbe u tshembisiwa ku dlawa kumbe ku biwa ku nga endlekini before ni hlamula xivutiso xa n'wehe chauke nga vona ku vutisa okay let's move on in phetwa kahle sure yebe so yebe ku kombela rivalela xijo a xijo ne phela van'wana vo twa ku ni ndzhaku ku va ni kombela rivalele and I saw ne munhu wa kombela rivalele hi ku la ta endla peace wa kombela munhu rivalele ku va vona ingaku u endli xihoxo wa kombela rivalelo munhu hi ku vona ku ingaku swi swo karhi munhu wo karhi a swi fikangi kahle ka yena even though a ku ri swi swa kahle okay chauke lexi nga humelela hi lexi ne leswi ni vulavule hi swona kun'wanyana ne ni poste picture yin'wanyana ne loko a va dume khale se va wini chongolanyana n'wananga wava even faka picture ya Mapele the boss and picture leyi a no yi thumba ni yo yi lavalava leswi ni endle effort ku ni ya kuma ngwanya picture ya ngwanya liya I think it's a cover page or it's one of his profile pictures okay se ni fika ni teka ni tsarisa swilo sweswo se kuma ti reactions nyana babelo manga swona mina and then a ni ri sigela okay so I was supposed to submit this other research so imani ya tlela hala exikolweni ba research leyi ni heta hi yo a ni ta ni se ni ve ni suka xikolweni hi 4 inside ya ku ni tirhisa Uber that day ne ni ta ha fog wo ni save ti-rand ya mina ni vaya ni teka ti-rand liya ni chela xikhwameni a ni yi vekele swo vhela ivi ni vaya hi milenge ni fika ni ngheni ndlwini a ni teka like it's like a 15-20 minutes walk okay ni fika ni ngheni ndlwini ni tlela
loko ni nghena ndlwini ntlaye loko ni pfuka ni kuma WhatsApp ya mehe yi lo yeve yi tele ku dlaya mfa Mapele lo ku laveni u endle yini bla 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 se mhenera Mapele ne hi wo nyanyuka just like hyping a swi teke enhlokweni nkarhi se ni tlhela ni posta swin'wana swi bifani na swona etimini swa wisa okay ivi ni phinda futhi ni kuva ku loko ri top un'wana nguva topic le ku nyanyukeni phela ni titwa mundzilo ciao so ngwenya liya yi eka post leya ya ni nga vuya hi for leya ku sungula leya ya khome ni lo wini lo timiyelela wo yi fika u ni sungula ni lo tshama ni kombela apologize ni ku ni nga 2 hours mina yo tlela phemphondzeni loko ni pfuka ni tlhela ni vona swa ku ni nga ku ni titwa mundzilo ni twa hambi hepeni Brahmin ni vona xiposta yin'wana xi ku mfalwe ingaku ka je December khwatini ni kombela ku n'wi pfuna ni kombela ku mi ni lavisa yena ni ta n'wi pfuna ku a ya jela December khwatini Brahmin ni twa ku na nchuba ti-jokes so ni nga swi twisisi se ni endla research se va byela un'wana ka xi nyike information swa ku ni kwihi se va xi byela ku ni le is a view un'wana nga xi hembela xi byela ku ni le Pitori xikolweni a nga swi tivi ku hi genge leyo tlema nga ku yi tiva ngopfu yi ri yi xavisa na xavisiwa ni ndwana mina a wu ndzwana phela wena a wu kavatla wena u xavisiwa wa ni twisa nyana se loko a tika ha fike kwalani miza lwa ka ta byo M4 xinfo ni te famba n'wi DM ku loko a ni lava swa serious ta vona ku i serious kumbe ti tlangela na no ma demand is serious ngopfu ti cheve ne time ndzi le ku fona foneni miza lwa ni byele ku a fane n'wi byele ku ni Queen Street a fane n'wi byele ku ni lazy view so dama le uncle ya mi va ta hinyisa na yo sweswi so kusuka ka sweswo hi loko ku fona xinana xinana a ka mina ngwenya a ni fanele khulubi te ni n'wi nyika number phone ya wena i mani xinana mfo xinana xa ka gaza wena no a ni nkarhi un'wana swi nga endla kuma ku va nga va n'wi tivi a va xi tivi xinana lexi u va byela ku xi tivaka vula manyangatsi foto manyangatsi hansi kambe sweswo xinana u fa nga vulanga mara se ku vule wepe sweswo va ni vuli yena a wu vule yena okay I know it's fine hi ndlela mahlweni follow sure man so D-man ivi khulubi va fona n'wana mani post leyi ma nga kwatisa Mapele a ni yi vona mara loko a ku na swin'wana leswi mi nga swi endla apologizanga so me ni lava ku hlamusela khulubi xo ke n'wana mani mhani a ha lava ku twa ku yini dama xi kwata ngopfu a xi tela kaya swi ngerengerengere se me ni ngwenya ni nyike number phone ya yena va ni nyika number phone ya xona xi fonela D-man so na process xa ka pese leswi humelele mpela ku hela swa lembe ri nga ku hela ni swa sweswi a ni ku na swin'wana ni fanele hi nga vuli kamereni ku fana leswaku ntsengo lowu va wu lava mali muni a va lavi mali so ni xi fonela D-man ni fonela hi WhatsApp shuka hayi a ni twana swa ti-WhatsApp call swa ti-audio mini ni ni ku fonela hi call kasi ni fonela hi airtime leyi xi nga yi xava hi mali liya a xi lava mina xi endla mina hi ngwenya se xi ni hlamusela xi u lava yini hi Mhayivava nuka a ni lava ku cheka ku post leyi yi mi kwatisini na wavo se mhani lava ku cheka ku xi kwatise hi yona na wavo so swilo leswi a hi ve swi komisa se ni ku mhani na cheka ku yi mi kwaci ku na ni ku bulokini Mhayivava ni humeka wa ku va ka na ha twa nchumu hi wena so D-man xi hlamusela se ni swa okay dama na yi swi khomanga so xi ku loko yi nga ni khomanga a na kombela rivalelo shuka mhani a lavi rivalelo ra wena okay wo mhani ku byela ku endla yini sweswi swi ku famba ka Facebook u ya teka picture yaleyo ya mina u nga endla matimba u yi lavalava u ze u yi kuma u ya tsala post ya ku kombela rivalelo u kombela hi Xitsonga a na machaka lama ma tsale Xitsonga ni ku ni share picture leya kumbe ni posta taka picture la u posta u kombela rivalelo a wu lerisiwa kahle swi va ku nani because ni wese mali yo tala ni chati petrol ni senda ku vanhu va kwini chati airtime ni lavana na wena ene and ze chat airtime emhaka ni nike 2 hours ka apologize mara hi tlela comment la ni vona after loko ni ta va ni hete call liya na because ite ni nike 2 hours ka call so an apologize hi sweswo a swi boha xa ku sungula xa ni ta ku ni kombela rivalelo
Milori pfuka. Yeah. Lo titele. Yeah. Shambi amane rumise chao. Or miss. Ara endle landzela magaza like ri off. Yeah. Se ayo rumise ka woni nyanyukela. Yeah. So like ninge vuli ku misa pause na pause because they're always on top charts. Ninge misi vanhu va kufana va Buti wa Oscar Makam, they're always on top charts. Yeah. Ninge misi wo Benny because they're always busy. Kutama ku ri na gig kutama ka wa. Sema rangwanya yimi swa gig ngeni. Anu vula ku no. Don't get me wrong. I'm not getting you wrong. Mara ni kombe one hetis. Vele ku vula mina vele. Anu nyika example nuku ni tisisa leswi swi vulaka ku kuna vanhu van'wana a swi olovi ku u nga va misa because all over loko ku ri ku a hi ngo hi weekend wo karhi ne wa swi ta ku munhu loyi u ta va kha performa somewhere loko u n'wi need u n'wi lava wa swi kota ku u ya vona nkarhi un'wana vona na ti-live video state ya wa swi endla ku twa u pfuxeleleka n'wi vona wa va so wo fana Mapele vhele no twisa ku vanhu lava kumaka va kala fana tigigi nkarhi un'wana swo tala nga ku va ha ri busy ngopfu hi swona maka tigigi Mapele we giga hi Mapele i ta ku tlhakisa Mapele bo no ndi nga ta kombisa a no kombisa la je khizimus kwatini no Mapele nga bukiwe no Mapele anu vuliso sweswo okay wa bukiwa no a ndzi tshama ni vo va bukiwa ka nkarhi wa sweswi mara i munhu i qambi yo duma i qambi kulukumba Mapele the boss that's why ni dimisa was why qambani ya why ni miss ya ni mana we esanormisa yeah and this is nyanyika endele liya shambile mfumeni la kujakisa muzika yena so loko swi la ku loko va ta ku tlhakisa after Christmas ungeve na problem kutlhakisiwa swinandzike wa swi endliwa ni twa a fa nga vuli ku la ku Christmas kaya a fa vula ku wa tlhakisiwa swa vava ku dya Christmas khwati na ku ri dya kaya so loko no tlhakisiwa after Christmas ne swi ta vava na swona mara swi nge fana Christmas na ndza ka n'welembeni madala hi mfumo wa swi twisisa yeah no se December yi sungulini ti 1 namuntlha hi le ku shuteni lana imagine se December yi vayini so yeah so okay and kombe ku tsala mfone hi kota ku pfala mhaka ya Mapele hi kota ku vulavula mhaka leswi hi nga nghenela yona ne so wena Mapele sweswi se mi rivalelani ku rayita ka ha ri na problem ni vula ku swi helini swi vulavula na swin'wana na swin'wana na engale ya Mapele u na tshemba ku Mapele a hi nge ku tlhakisi a hi rivalelana nange okay hi mani kombela rivalela ka yona ni munhu nga enjoyelanga yeah so a fanele ku rivalana leswaku hi caka ku enjelani sati na mina ku jelani sani ku a hi khomelani Ibrahim yeah leriya ndo ri sukela leriya so ni kombele rivalela ri tsaleni ku ni yi voneni apology wa se ku xota leswa swin'wana leswa swa ntsengo and mani nga ta swi afford hambi hi sweswi wa swi tiva ku na weti ni bazile na swo ku hana peni a swi ta ku hana peni wa yi lavi mali kwayi ntsengo hi mudzaki a yi lavi mali muni hayi ngoya swiboxiwa a ni ku byelanga xihundleni ni byelanga a ni swi tivi ni ku byela xihundleni hayi la a yi lavi mali yi spendele yi nga spenda tipetrol yi lava na ti-airtime kha yi la munhu wo fana na wena a ni sa twa wena ve sa twa mina u le tirhweni mfo yeah so yeah ahe Vatsonga va ka hina so hi Mhayivava ni kombe ku u tivisa vanhu na ku hlamusela vanhu ku xitori xa wena xi fambisa ku yini ku acta na vanhu lava nga tshuka ku va lavi ku maybe la a lava ku pfuna ku hi swo karhi ku a nga fonela nambara yihi a nga WhatsApp nambara yihi swo tani vulavula xin'wana na xin'wana leswi twa ku nga ku u fanele xi vulavula u xi fikisa ka vanhu kumbe a vanhwini tanihi ku channel leyi voniwaka hi vanhu a ku na channel ya ku voniwa hi timbuti na va Pfumeli Studios yi voniwa hi vanhu chako na pfumeli hi swona mara hlamulani leswiya so why ku tanihi channel leyi voniwaka hi vanhu no i voniwa hi vanhu because video leyi na swi twa ku swa bohi va na ti-views to fika 5 okay so i vanhu lava va vonaka va tsaka kuma 3 5 views va ku savo va te ngopfu va mani ni va rivele ni rive ti-channel ta kona mara va tele alright ni endla xitori na laha hi nga koka rhasa ne but hi ta ringeta ku mute sound if hi kota ku pick up at waves ni ta n'wi editela mpfalo yo dumu ngopfu nga ti nchumu so ku na mina YouTuber ni ta n'wi pfuna hi swi kota hi ta ti mute ni endla xitori chawuko xitori lexiyani xi nyikiwe vito ra Mbita ya vovo wa va mara before xitori xi huma ne ni ta hlamusela why Mbita ya vovo ri te njhani vito leriya ni ta hlamusela sweswo mara namuntlha ni ta hlamusela xitori lexi majority ku ta va ku ri vanhu va le Bushbuckridge
Okay. kaya ngopfungopfu a village la ni humaka kona. Okay. Wava so village ya me i yitsongo ku pima lera ra ku loko u la ta yi phikizanisa na zone yo karhi a Tembisa zone 1 or zone 2 zone 3 one zone yikulu ka village ya mina i yitsongo mara sweswi ri dume ngopfu ka miliyoni ku dume no wa swi swa ku na le ka miliyoni wa ku tivi a ni nge se swi twa ku na le ka miliyoni a ku se duma ku fika kwalani ka ku na mina ka ku tiva yana mahlweni wa swi rhandza ku va relevant ne no ni vulavula ntiyiso a ni ku tivi ka miliyoni wa ka miliyoni wa ku tivi ni ri wa swi twa ku na le ka a ni tshama ni miliyoni swi twa mara u swi twini sweswi sweswi ni swi twini hi wena mi ni tiva lavo justice halani lavo mkhuhlu wavo hi ko la ni tiva kona na ku khereza kona ya a hi tshiki sweswo ka mi va na mhaka sera so xitori lexiyana ku ta munhu wa le ka Malamulele i wun'we i Sjava vito ra yena u tirhisa vito rin'wana ra Sjava so lavan'wani na team va ku tala va lo volunteer one of them i teacher which makes me so much happy and ta va ri ku acteni hala tlhela is part of the committee and wa assist na hi swa timali so swi ni tsakisa ngopfu and he is a homie wava ku na munhu wa ku pfuna va Roni ku na va Goodwill is like a partner into the everything that I do including YouTube so it's like a partner and sure ku tiko khosa ita va ri ko because ile ka tiko lera ra Phalavura ra ku nga tala na Mazamandula so ya ku ta ku ri xitori xa kahle na actors a ni ti n'wi ku na emotion Mashele xibebani xa kahle caka loko ku nga ri na sitani ta ku nyika xona ya mina sati mfo mara wo bihi na swi nga ta longa mara anyway u tshiki sweswo so ya lavani va hlayaka ne they are very instrumental like vanhu lava va le committee so mara xitori xi tsale hi mina ni ri one u teki nkarhi wo leha ku fika kwihi ku xi tsala na ku heta tolo u teki nkarhi wo xana Mhayivava u teki nkarhi wo leha ku fika kwihi ku va u tsala xitori that's why na loko ni vutisa nikambe swi ku tekela nkarhi wo fika kwini ku endla risimu ne loko munhu a ku vhiki wo twa onge u yo tshama like 7 times 24 hours a studio xitori na nona u byela ku ni xi tsale masiku mangani loko ni ku ni dedicate nkarhi for xona ni xi tsale 5 days mara swi tekile hambi 3-4 months ni nga se heta sometimes ni pfula laptop hi caka ni ri ku typeni ni nga ha swi tivi ku ni ta type swa ku yini like I'm just there maybe ni cinca ni nga this part ya huma this character ya huma this character ya huma but swi ni pfune because ni swi endle ka ha ri nkarhi ni kote ku cinca ku humesa swilo swo tala swo andla tisola sweswi ri xitori so xi na two parts ni nge vuli ku ti njhani because leswi u nga zona ni ka interview leyi caka na khensa ni nge hi vulavuli ngopfu hi xona swi nga endli ni nga fika ni xi themendela ngopfu xi fika xi nga endli swona so u nga va wa hava lava van'wana vanhu lava va nga ti submitaku va ku va lava ku acta na wena kumbe va ta playa role yo karhi ka xitori vanhu na valavi hi caka both va ku acta na vo nyika mali especially ka Vatsonga the only thing that we lack it is sponsors mara ti-sponsor ti nga hi sponsor hi mhaka ku hi ntwela vusiwana a ti ku sponsor hi mhaka ku they see the vision they know you're gonna bring change like u ta tisa ku cinca ka vana van'wanyana if people zavo yale or they want to benefit something out of you let them invest na wena channel ya chako loko munhu a lava advertise something ka wena a ta invest a nga endli leswaku i ntwela swa ntwela vusiwana swa hlube chako loko ni nyika 500 rand ni nge ku rivali vuton'wini bya mina tshama ni ku kolota swa ntwela vusiwana swa hluba unless u vona ku ku na xilo lexi ni tsandzekaka ku xi endla mara u nga ni endlela u vona sweswi u nga ni endlela so vanhu va ku acta laha va lava mara ni avoida ngopfu vanhu va le kule ka season 1 because ni nge va afford loko va swi imagine se fanele cover accommodation na transport leya vona swakudya hala tlhela va ta pfumala ku dya vavasati kumbe va lava ku dyiwa va ri vavasati swi normal swilo leswiya ka swilo swa ku fana leswi va ta dyiwa ngopfu vana va vanhu na swi tiva sweswo so loko munhu a nga tikhombi vo to n'wi dya loko munhu a lava ku dya yi tala so swi ta swi ri tani mara we'll try to protect everyone mara vanhu lava vakulu hinkwavo loko va lava ku dyiwa va ta dyiwa
noma phinda ku mana nga tata ni blame kuna mente ke bana bone ba isa ba jiwa le kumba je bana why ni pala le cha no na yitwa ni mana we so indlela ofana le so karhi na swin'wana leswi twaka kumbe bunga swi vula so loko va lava ku pfuna kumbe va lava ku contribute swin'wana ka xitori va nga fonela nambara yini 0765661277 if awuyitwanga ne kuma ayi humi loko so uyitype swi ri u type swa wrong ni text ka Facebook Mhayivava or Mhayivava xin'wana na xin'wana xexo swi nga ta xi kuma hi xo no nga famba mos ni kensini for interview cha ukene kensini brand na mina na khese mfo loko u nyikete chance loko ni ta va ni ku foneleni ku ntata cha ku se loko yembe loko ntata ta endla interview mara wa swo loko yembe ni cha njani na azangi fonelana mina ay fonelanangi endi njani problem lo mi ri ka camera member no endi njani mara loko yembe okay loko no matirweni ni ku fonelanga swi a woni cheka ku ni le kwihi a ni fona ni ku ni le ku ta interview loko a swi nga ri tano u nge u alini Mhayivava so u pfumelini ku twisisa ku ho fana hi swi endla sweswo naswona hi swona ni vulaka swo ku na khensa loko u pfumelini loko ni ku fonela ni ku ni le ku teni ta endla interview wa hemba mina ni nga te hi chauke ni kombela interview ni la ku promote xitori xa mina u kombelini siku leri ya ri nga kombela hi rona mara namuntlha i mani namuntlha nga fona I mean nga fona ni ku okay se na khensa ku va u kombele interview hi Mhayivava okay a hi vatsonga va ka hina ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe ka YouTube channel swa ka Chauke TV hi ndlela yo fana le vanhu hinkwavo va interview a hi na problem na lava va vonaka ku nga nkarhi wun'wani va nga va hlangana tinhloko hava interview un'wana na un'wana a hi na problem so ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe aka YouTube channel swa ka Chauke TV hi ndlela yo fana le ni kombela mi subscribe na le ka YouTube channel ya mina i Mhayivava hi laha xitori xi nga ta va koho a ni rivale sweswo mara u nga advertise channel ya ka channel mara a ni laha xitori xi nga ta kumeka koho hayi mi nga subscribe mi nga na nghunyasi